zwa u pandekana ngomu kha ḽihoro ḽa ANC phanḓa muṱangano wa u nanga vhurangaphanḓa ha ḽihoro ṅwakani zwi khou thoma u vhonala. Presidennde wa ḽihoro Vho Cyril Ramaphosa ndi vhe vha fhedza mafhelo a vhege vhe Free State kha mafulo a khetho yapo he vha vha vho pheletshedziwa nga vhatikedzi vhavho kha vho hu tshi katelwa Vho Mxolisi Dukwana na mulanga vunḓu Vho Sisi Ntombela vhane vha vha mutikedzi wa muṅwaleli muhulwane wa ḽihoro o imiswaho mushumoni Vho Ace Magashule. Ṱhoho ya muhasho ofisini ya Presidennde Vho Sibongile Besani vha ri ahuna na muthu na muthihi kha ḽihoro ane a nga pima uri vunḓuni ḽikene hu lila tshawe tshienda. This is the stronghold of the ANC. The African National Congress, as you can see all over here, the ANC is loved. It's never a stronghold of an individual. Fhedzi Vho Magashule vha na kuvhonele kwavho nga fhungo iḽo. Vha ri zwi tshi ḓa kha vunḓu iḽo vhone na vhadzulapo vha ḽo vha tou vha tshinembe kha mana ya Funzani. If I'm losing support, it means the ANC is losing support because my support is ANC support. I'm not more of an individual. Continue campaigning for the party as well. Main loyal members of the African National Congress, don't allow anybody to come into your house and want to take over your house. Vhatikedzi vha Vho Magashule vha pfala vha songo sedzesa kha khetho dza mimasipala yapo fhedzi dza vhongelekanyo dzi kha u tupula Vho Ramaphosa nga u nanga Vho Magashule kha muṱangano wa u nanga vharangaphanḓa vha ḽihoro ṅwaha u ḓaho. Sting at the right time. You must remain within the ANC and use your power within the ANC. You must never be demoralized. Presidennde vha nga ḓivha vho thuba mbilu dza vhanzhi malugana na khetho dza mimasipala yapo afho vunḓuni fhedzi zwi tshi ḓa kha u vhaledzela muṱangano wa u nanga vhurangaphanḓa ha ḽihoro ṅwakani Vho Magashule vha nga vho ṱoka midzi mbiluni dza vhanzhi.